Bravemunde, escoltes pla. Vos vou contar l'histoire d'Eduard de Cabot. Eduard de Cabot, cada matí, partissió amb son co, faria son tour de braconatge. En tornant de braconar, trapet dos gardos. Los gardos de llon vecero aquel tip, mon ventre. La costero, bonjour, tout le monde, bonjour, va pla, et vous, va pla. Couchez vos appelats, m'appelle Eduard de Cabot, dès qu'il y a sul tricot. Le tricot, Eduard se redressa, se té un plarrete aquí, a quoi? Et mon anatomio. Ah, le gendarme muquet, segueito, espiu, se diso, aquel type és infirme. Lo car laissat tranquille. S'entorno, trapo numero, e diero mossu, venent de trapar un home infirme. E car és aquò? Eduard de Cabot. Numero 10 Eduard de Cabot, és pas infirme Eduard de Cabot. Lo gendarme segueito, se diso, aquel nos ha plavut, nos hem pla fatse collonar. Aquel type és pas infirme, és un braconyer. E dins aquell temps, Eduard de Cabot passava aquí al dessus sul camí e se'n tornat a son hostal. Un cop arribat a son hostal, s'enleva lo tricot e sortiet un brave lapin. Aquò l'histoire d'Eduard de Cabot. Un ventre, Eduard de Cabot. Se volàs un pau de remeno mariun en d'acon, buscar preni un pau de politico, de finnos, de pulos e de cos. E aquí ja ves tu saque car. Mais los homes sont pas musits. Dins lo rovell aquí darrere hi havia dos pauvres tipes que a la magatal anèron ramassar l'astruzzo qu'un pauvre viel havia agantat amb un piezze com un margo e l'astruzzo la remplacèron per un bravo merluço. Ero fier d'aver fatto aquel cos de Trafalgar. E après, e pas que l'hai fet no que fotulo d'estorbia. Ave vist aquest cop, los homes? Redolus. Aquí va pla. L'histoire se passa al mes de novembre a Muat, a la saison de l'allumenado. Tout le monde se'n va tuar de passerus, car un opareto e car un lampo acetileno, car que ploue, car que fa o pla de vent, e tot aquò se passava. Lo gendarme en aquella època corrisciò a bicicleta. Anavo a Murat, suonats al bistrò. Lo bisturtier era aquí, e parlero, tu va pla, e de què se passa, de què hi ha de novel, lo bisturtier hi ha dit, l'allumenada a plaça azul, hi ha de monde que llevau, vegi de cot de carello per rendre lo vespre. Lo gendarme dieron, anyot, podem pas, demà podem pas, me après-demà serem aquí, e se'n torno. Anero pas planiont, esperero un pauc, tornero, can sus canyots, e tardero pas a vere, de cot de carello, di lui rendre, di lui bartasse, di lui grifurse, e pluviò e fagiò de vent. Té, hi ha un tipe, sai, que va pla, voleu pas, tot doçament hi anero, a gratipaudos, tot acucoronats, lo d'aixero, atrapar de passerus, lui metre din la musetta, e quand vecero que n'aviò ocasiones, gli fotero la mà dessus. E sur qui? Tombero sul bisturtier. E lo bisturtier a lo temps de pensar pei que après dinar, quand els gendarmes suonats al bistrò, aviau sentit lo carbure que era en train de metre din la lampo, és aquò que lo deixaret. Aquò s'appella la tàctica del gendarme. Sempre parritze, non fotent, a venir un cabro, la musent, canta pa mai de lats, la subatent, canta tarís, la fasem buquí, metent tot aquò dins un tupí e tot l'any tirant d'aquí.